Salam sejahtera kepada rakan-rakan semua. Kembali kita ke video seterusnya. Kali ini saya ingin tunjukkan sekiranya kita ingin menambahkan letter-letter yang ada, surat-surat yang ada di dalam email campaign kita. Apa yang perlu kita lakukan adalah klik di autoresponder ini, dan anda klik di campaign yang ingin anda tambahkan letter tersebut. Contohnya di sini, katalah saya ambil email campaign mengenai keuangan, katakan. Saya hanya perlu klik di letter, create new letter, dan anda klik di start with a blank letter. Buat macam biasa, isikan tajuk, okey, dan anda masukkan maklumat yang anda ingin masukkan. Okey, ini saya bagi contoh saja. Lepas tu jangan lupa save this letter, dan saya masukkan day delay di sini. Yang sebelum ini, yang terakhir sebelum ini adalah kosong. Ia mesti lebih besar daripada email letter yang terakhir. Kalau dalam sini dah ada, katalah contohnya 5 lah katakan, anda kena masukkan lebih besar daripada 5 day delay dia. Kalau di sini kosong, anda boleh letak 2 katakan. Klik submit delay changes. Sekarang email campaign anda dah ada 2. Okey. Apa yang perlu saya lakukan lepas ini? Okey, saya perlu klik di subscriber, manage subscriber. Okey, di dalam grup ini ada 35 orang subscriber contohnya. Okey, tetapi saya tidak pasti berapa orangkah yang masih dapat email campaign ataupun letter daripada email campaign ini. Contohnya, di dalam email campaign tersebut saya ada 30 letter lah katakan, dan subscriber mungkin ada, macam contoh tadi 35. Mungkin sebahagiannya masih menerima email campaign yang ke 20 ataupun 25 contoh. Okay. Dan ada juga sebahagian yang telah menerima email campaign yang ke-30, menerima letter yang ke-30. Maksudnya mereka dah terhenti mendapat letter daripada email campaign tersebut. Jadi saya kena check dahulu. Di sini adalah aktif, maksudnya 35 orang subscriber masih aktif. Saya perlu klik di sini dan klik finish receive automated follow up letter, dan saya klik search. Okey, sekarang saya faham daripada 35 orang subscriber yang saya ada, kesemuanya telah pun habis menerima email campaign, telah habis menerima letter daripada email campaign tersebut. Okay. Jadi saya perlu recycle balik group ini. Apa yang perlu saya lakukan hanyalah klik recycle this group dan sambung daripada email yang baru anda buat tadi. Barulah anda klik submit dan anda klik proceed. Maka mana-mana grup yang telah pun habis mendapat email campaign akan disambung semula dengan email campaign baru yang telah kita cipta tadi. Okey, itu adalah cara untuk menyambung subscriber kita yang telah pun habis menerima letter-letter dari email campaign tertentu. Dan kita akan jumpa di video seterusnya selepas ini. Terima kasih.